Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saken suguro niyo asi Abdul Mukid Haji Zaman Muhammad Nur aya subjek tanoy manto na al-lugha al-arabiyya mana asubasa Arab. Aya kebaloy apaganaya bandingan tanoy manto na sukatero asi iko Assalamualaikum wa alaikumussalam. Barumanan tanong Assalamualaikum Waalaikumsalam. Agianan imababaloy ipsmang o Muslim si iko lagi diyan a Muslim. So katero ang kasi iko Assalamualaikum aya sembagyan na Waalaikumsalam. So Assalamualaikum na aya maanan yan sa maranaw na sukalilintad agu kapipi a ginawa na si Erkano na aya mambu ama na Waalaikumsalam na sukalilintad agu kapipi a ginawa na si Erkano mambu. Duyug ako niyo. Assalamualaikum. Mapia. Assalamualaikum. Nya kapia-pia. Sukman susumbagian. Waalaikumsalam. Mapia. Waalaikumsalam. Nya kapia-pia. Andi kapterwatan usiko Assalamualaikum. Paganayron na igira asul ka sa walay. Igira asul ka sa walay na kinanglan so kapagiraw ka sa Assalamualaikum. Ikadua, apad na pag-usaranon na igira amya bala ka so mga gurong ka, mga classmate ka, mga bulayo ka gusto mga lulot ka, nabteron ka kiranso, Assalamualaikum. Nasumbag niran mambusa, Waalaikumsalam. Ayapid asalaman na salaman uwata, so matwa. Ikadua, na salaman o sumasagad, so sasagadan yan. Ikatalo, na salaman o sakataw, sumadakal. Na banyo pakalipati mga wata, so dinyo di kateruasi ko Assalamualaikum na ay mambusong bagian na Waalaikumsalam. Na magididetano sa Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ang tanong makabisado, so kateruasi ko Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sakta lang ako ni magidida. Di ba ko niyo? Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nya kapia-pia. Pahaisa ko. Igira ang yabalak ka, sina ka ba tunay teron kaon? Nya kapia-pia. O ayang nga mabalak, naso guro nga, tunay teron kaon? Nya kapia-pia. Nausa lamang ka, o classmate ka, bumiraw ka so classmate ka, Assalamualaikum, tunay smooth kaon? Nya kapia-pia. O mabalak ka, si Zaid, abistrin ka, asyalam ka niyan, tunay smooth kaon? Nya kapia-pia. Nabanyo pakalilipati mga wataso, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Syukran, wassalam.